الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا بدرس قالوا شرح كرم مدني الإمام البربهاري شرح السنة يكون في ني عقيدة باب توجه مچا علي الوالا با එකලෙක ෆානු දෙවුවා ෆාෆත අනන මේක කුරීක ෆිලාල් තවක වාහක දක්කා ෆාවනි දරුස් තවක තෙරේ ආඛිර දුවන් ඉමාමුමා ගුළුම් හොරි බයි මවලු තවක මච්චා එෆාවක අහලු සුන්නත් වල් ජමාඅත් ගේ අරියුගා ඊමාන් කමුගේ තාරිෆ් එමෙ ෆාවු අනන علي الوالا فا ඒක මච්චා වාහක දක්කා ෆාවනි ميادو كفدالك الإمام البربهاري رحمه الله بدالوني وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها أبو بكر وعمر وعثمان وهكذا روي لنا عن ابن عمر قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا ينكره. هذا إمام البربهاري بدالوني ميومتك نبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو كذلك فانو دنيا ذكر وما فوق دين إمه هيو بيكادونكي أبو بكر رضي الله عنه هو عمر رضي الله عنه هو عثمان رضي الله عنه هو نبي بيكادون نفدان ابن عمر رضي الله عنهما غارهم ربابه جنبه ابن عمر رضي الله عنهما بدالوني رسول الله صلى الله عليه وسلم دنيا کا نبیرگا تممن کیا اولونی میں میومتو کے بیستکون کے تریں اemme ہیو بیکلون نکی ابو بکر گفانا عمر گفانا عثمان گفانے ادي ما نبي محمد صلى الله عليه وسلم e basfulutan adu ivi wadaagate kamaku ekan inkaru kurabba fennuwe tigana madasane hadis fulutawteren emme amu adi emme hadis ekkan alonu emme fase engeni ma nabiy muhammad sallallahu alaihi wasallam miveni kame miveni gotaka vidalu wi hadis kurevi egotan wari jofri basfulutan هذا إيجا أنسفة كي أصحاب يكذب بدالني رسول الله صلى الله عليه وسلم نيني كمي بيني قتك كورفي هم ما حديث توقع ترى بيني رسول الله صلى الله عليه وسلم کے بس فلوتك يكذب كفانو کے عمل فلوتك دين حديث کے تعریف کا علمين جنان يكذب كفانو کے تقريرات تا أي يكذب كفانو كاريو کا كمي هيگا هندو کا ඒකංකම ඉන්කාර නුකුරවා කංකම් මේ හදීස් වල කි ඒක එපද තක්රීරාතුගේ මිසාල් උතෙන් ගිමන හදීස් වල ආමුකම් අලන මගේ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ ඒ කමකම් ඉක්රාරු වෙලෙමුගේ මිසාල් උතෙන් මේ තිබෙන වඩවසන දොබ්බු මස්කෙමුගේ වාහක දොබ්බකි සහරා තෙරේග උලේ බොඩු සිංගා බොඩ ගොතම් ඔන්න ජනවාරක කියානමේ ए जानवर की ए ज़मानु का अरबी शिकार कोगें एक मस क्या उलून जानवर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजली होगा बब्बू मस असाब एकलुम फरिकुलु भी एकम के का मना कुरबा फेन हुए एक माने कि मना च कमगा वानवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकम बया नुकुरवा दू नुकुरवाने एकन हम हदीस वले मेननी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकमका इकरार वलबावा कांता तवतरेगा इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हु दालने कीरित रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया का हुन्ने हिंदुगा तिमम्में किया उन्होंने में मी उम्मत के एन्ने मैं बेकलकी अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु एकलके फाना फोगा एन्ने मैं बेकलकी उमर रदियल्लाहु अन्हु उमर के फाना फोगा एन्ने मैं बेकलकी उस्मान रदियल्लाहु अन्हु अदि हें मिसको किया उन्होंने एकन्नो ابن عمر رضي الله عنهما بدالوني رسول الله صلى الله عليه وسلم ए बस्तन ए फदा मिस्तकुं ये बेकदुं कियाडु ई विदब्बे एकम एकंकम इंकार कुरबा फेन्नुवे ए भाई मी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ekamaka iqraru elabwafa kantattawteren himene kame emme maavegenwa qarunaki kiriti rasulullah sallallahu alaihi wasallam duniya gawlubi qarunu egarunuge miistakunge teren emme maavegenwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafauga ashab bekadunge teren ves emme ma bekadum mani bayan vegen egotum mi taga aqida ge teren himene bayge gotuga al imam al barbahari rahimahullah mi bayan ko debani mi ummatuga ma nabiya muhammad sallallahu alaihi wasallam e fawga ekama do eve shakke khilaf nati saaf ko engen ebote abu bakr radiyallahu anhu ki emme ma vegen ma insana ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawga adi abu bakr gefana fawga umar gefana adi efaga uthman radiyallahu anhum ajma'in ni huriya bekalum bes ni timbe kalun nakives den tibbevi ashab bekalun namvure bes na begemba bekalun adi ekamuge macca eta dalilen huri mitaga ibn umar radiyallahu anhu genna fayani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadith huri e ekadege fanu ekama iqrar ila wafa kam hemmima mikama inkaru kurumaki ei sunne jamaatu ge aqida ya khilaf ka efadan egotan ekalefan bayan kuraba fa nek kamaku e zamana adi miyadus ummata kurimate efawa emme bodu em musibata ki shi'inge musibai shi'inge teren emiyoge usuta terega abu bakr umar adi uthman radiyallahu anhum ajma'in bidebe kalunna badu bas bunuma adi ebebe kalunna ki emme nubam miistakunge terege himene mihunkamuga bayan ko adi ebebe kalunna bara mikala maqamega filanu teremes bayan kuran nukurefada adi utur basa shey mani asabe kalunge tereng emme ma be kalunna raddu kuraba fahemma ni ummatattaka ni ummatuge aqida bayan ko de velmerin mani rangaluge heyuge misakunnattaka genestebba alanu kuri mishara kuri fada abu bakr radiyallahu anhu ge makka ashabe kalunge tereng abu bakr ge faana fawga umar ge faanu ge makkan adi fawga uthman radiyallahu anhu ge makkan mi kirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadith fulutaw ge engen huriyechi egotum kirit qur'an badala roga qur'an gaves abu bakr radiyallahu anhu ge makkan allah taala wani bayan kurafaf tauba suratu ge 40 wanatu ge allah taala wahy kurafani illa tansuruhu faqad nasarahu allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا نياتك أمي تيابهم أكذلك فانا نصر ندينك كمكو الله تعالى أكذلك فانا نصر دفانك كشوري ني رسول الله صلى الله عليه وسلم के मतवेरे के मा हिजरा या बेगतुम Allah تعالى वाही करवा वसुरतक वही कुरान इद अखरजहु الذين كفروا काफरु मक्का के मुश्रिकुन एकदे के फानु के गावमु मक्का इंगे कदे के फान नेरेले विहिंदु ए देबे कदुंगे तेरें एब्बे कदे कमुगा अबू बकर के फानु ए होलागा विहिंदु अबू बकर के फानु एकदे के फानु के साहिबा कीरित रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विदालुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर के फानु विदालुए ला तहज़न कम्बोडे वडा नुगन्नवाशे इन्नल्लाह माअना हमकशनु अल्लाह ताला हरमन्ना कुगावे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजुरा वडा गेंगिरुगे कले के फाना कुगा वडा गतमुगे फुर्सत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देबाफनी अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ए देबे कदुंगे कुगा मक्का बेरा नुकुमे वडा गें ओहलेगा तिंदोसंदे मडुकुरेदु मक्का के मुश्रिकुन्ना कीरित रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजुरा वडा गें फिकन एंगुमु එකදේ ගෙෆානු හිෆා හයියරු කොගෙන් දිරි හුරෙන් නොතා ෆුරාන දුවාලයන් නම වෙස් ෆුරාන ෆොළු නැති කොල්ලබ්බයන් ගතුළු කරබ්බයන් නමස් කොගෙන් නමස් එකදේ ගෙෆානු ආදී එකදේ ෆාන එක වඩන්නේ අබූබකර් ගෙෆානු හයියරු කොගෙන් ගෙන්න බයක සතේක ජමදස් කණ්ඩාලුවා කණ්ඩායලි මක්කා මුෂ්රික් එමෙ බෑබෑ මිස්සකුම් එදෙබේ කලු මොදම් ඉංගාගේ එදෙබේ කලු තිබ්බවි ෆර්බදයා හැම වෙස්ස अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु विदालवनी
mushrikun ge terenge farbadeya hamiyan a miha ge faaf fennam fatima rasulullah sallallahu alaihi wasallam idala nena tirivejjamu imam men fenna nene ehendo Abu Bakr radiyallahu anhu ge kamboduma ishare kuraba rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani kambodu nulabbashi Allah taala aharmanna ko bodigembe ema ekaman ishare kuraba Abu Bakr gefana madaha ge bas Allah taala miyatu ga wahi kuraba fa miya fattan illa tansuru yadamiyun ekkalefana nasuru mudinekam hemima muli ummatam besama mi bas nisbevege mahinduga ekalege faana ekugavi Abu Bakr radiyallahu anhu wani ebahun salame adi ekalege faana wani war sharafuge maqam elifa ei mativere hijraga baaveri vi sahib ekweria ge magam Abu Bakr radiyallahu anhu wani dibada emema Abu Bakr radiyallahu anhu badubas bunmaki ummatoge evves mihaka hagwegen wa kamennu adi minun eta basulu takeggaves Abu Bakr radiyallahu anhu ge makam ge wahaka bayan vegembe Amr ibn al-As radiyallahu anhu ge arun riwa vegembe anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ala jayshi dhat as-salasil فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك قال عائشة قلت من الرجال قال أبوها قلت ثم من قال عمر فعد رجالا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص ذات السلاسل لكيون هنغراميغا فنو هندو عمرو بن العاص رضي الله عنه دانا تمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بدلمو فرصت بيوډاګتمو ekale fana sual korebe misakun geteren kalege fano emme lobi korabani kom faratakattoy hadis qurani aisha radhiyallahu anha yashe e rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge abiyam kamalun teren adi misakun geteren mes rasulullah sallallahu alaihi wasallam emme lobi korabba emme lobi bada gendevi kamana ehendu amr ibn al-as vidaloni siriyanu geteren kom de kalakattoy kale fano emme lobi bada ganone hadis qurani abuha ekamanage bappa fule ebai Abu Bakr radiyallahu anhu eyati makale fan emme lobe wada gannawa ekkalaki firenu getere qultu thumma man timan dennavi me den kombe kalen eye hadis kurabe Umar gefane den mestiman kale fan etan eta bebbe kalunne gewanka dennamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ebebe kalunge nanta timan kale fan kiya debi ekam Amr ibn al-As alwan men naame me hadis ka bayan ko debani nisakun ge tereng ekalevan emme lobi korebi firenu ge tereng Abu Bakr radhiyallahu anhu ka yafaga Umar radhiyallahu anhu ka adi firenu ge tereng emme furtama islam me wada gati wes Abu Bakr radhiyallahu anhu adi ekalege faanu ge mudadunna ekalege faanu ge muli hashikol wes islam dinattaka ekale faanu qurban korebi qatada ge arihum Anas bin Malik arihum qatada rahimahullah riwa kurabafani vidaloni anna nabiy sallallahu alaihi wasallam saida uhdan nabiy sallallahu alaihi wasallam uhud farbadiyan ara wadagate wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman Abu Bakr gefana adi Uthman gefana ekuga ma nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam uhud farbadiyan ara wadagate farajafa bihim ehende farbada kuda gudumen ahinduga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Uhud farbada mukhatab kuraba hadis kurabe usbut Uhud fa innama alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan Uhud thabit washe namakasharum kalege matiga wani nabi be kalaka siddiqaka de shahidunne mi hadis walaki Imam al-Bukhari kalege fanuge sahih Bukhari ga riwa kuraba fa sahih hadis walega bayan ko debani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adi Abu Bakr radhiyallahu anhu adi Umar adi Uthman nibebe kadu Uhud farbade ngara wadanne mehinduga Uhud farbade ya gudumuga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Uhud farbade sabituma amru kurawma foga den ummata mi angani adi Uhud farbade ge mukhatab ge teren name salonwane engigendani detti mi bekalunge mativerika ei hadis kurawani fa innama alayka nabiyyun
කදේක මතිගානි නබී බේකලක ඒ කදේක ෆානුගේ අමිල්ල දාත්ෆුල්ගේ වාහක වසිද්දීකුන් අදි සිද්දීකක ඒ සිද්දීකුගේ මාන කි තදවරියා අබූ බකර් රදියල්ලාහු අන්හු දේෆා ව ලक़බ අස්-සිද්දීක් අදි ව ශහීදානි වේ ශහීදුන්නේ ඒ උමර් රදියල්ලාහු අන්හු උස්මාන් රදියල්ලාහු අන්හු මිදබේකලුන ඉෂාරා කරවා එමෙ එවස් ශක්කන්නේ ගෞතම මිබේකලුන්ගේ දරජා මතිවරිකම් කීරිති කුර්ආනුන්න අදි රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ සහ හදීස් වලතකුම් එංගෙ මියොති ابن عمر رضي الله عنهما قارئون رواية جنبه قال كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم تمام من كيرت رسول الله صلى الله عليه وسلم کے زمانوں کا එමෙ මෑ බේකලුන්න කී කොබාතෝ එපදන් වාංග දක්කා උලෙමෙ එමෙ තිමම් මෙන් බුණමුවේ එම්මෙ මෑ බේකල කී අබූ බකර් ගෙෆානේ දෙන් උමර් බුන් අල් ඛත්තාබ් දෙන් උස්මාන් බුන් අෆ්ෆාන් රදියල්ලාහු අන්හුම් එම්මෙම වරක් ගින හදීස් වල තකුම් නිබේ බේකලුන්ගේ මතිවරිකම මෑක්කන් එගිගෙන් දේබ මෙම්මෙ බේකලුන්න කී යෝවෙගෙම්ම අදි සහාබින්ගේ තෙරෙම් වෙස් මෑක්කම මතිවරිකමුගා අරාතිබේ බේකලුන් ඒගේ තෙරෙම් වෙස් මිතා ගාලොන් ෆාකොදානි අබූ බකර් රදියල්ලාහු අන්හුගේ වාහක زيد بن أسلم قارئون رواية جنبه عمر رضي الله عنه بدالوني يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق تمامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدوه صدقاء كرمان أمر كربيه فوافق ذلك مالا عندي فقلت اليوم أسبق أبا بكر صدقاء كرمان أمر كربيه دعا كي تمان كلفانا مدا كله لبي ودا جنب فوا بغوتكاي دماغي එහෙනම් තිමන් කලේපාන අමිල්ලෙන් හිතා බුණදී මේ ඊයදු නිකමුග තිමන් කලේපාන අබූ බකර් රදියල්ලාහු අන්හු වර කුරියරා දානමෙ නික මිස්නාඩ එබේකදුන් එබේකද කනෙබේකද කපුර හේවකමුග කුරියරා වඩාගතුමග රූ අවදසූරි අලොන්මන්න මිවාගතකි හේවකමෙක් ගනම එහෙ මිය කොබද සිමන්න වර කුරිය රිවියා රංගලිවස් එන්න කොටාගේ මිස්කිතුක සෆුහදා එඳුගාවස් कुरीगा जागे मोवे जो देवन मिया के बुरकटे जैसा कुरियत दांग अलवन में मिबुने में निगिना फारा सोदगाते कुरम यस एम मिया नंगल गिना सोदगा कुरिया रंगले दिमागे तो कोन्ने चे इतुर देम वेजना माई आम को नुवे कोन्ना को तेका मिबे बे कल मिस्नाना ने ये तो तिमन्ना तो का फैसा अबू टाइम में अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु कोमे फारूक से एम गिना एम बोड अवा एम बोडम हियो कंत तो गा इसे ओडा गन्न ने दे कले पान पर तिमन कले पान कुरियारा फैसा कोले दिफुरे फसियामा එහෙනම් උමර් ගෙපන් හිතා හිතුම් මෙහින් විදාලුම ෆහෝගා فوافق ذلك اني مال فقلت اليوم اسبق ابا بكر ان سبقته يوما දුහගේ කොළම අබූ බකර් ගෙපන් නබර කුරින් එකලේපන් නබර ඉස්වේ හේවකමෙප්ප මොලක් කුරවෙන්න මෙදු කුරවෙන එහෙන් හිතා ෆජීතු බිනිස්ෆි මාලි තිමන් කලේපන්ගේ මුලි මුතදුගේ දෙබෑ කොළබ්බ එකුගා හිසාගේ කීරිත රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගාරියා වඩාගතින්නේ එහෙනම් رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي ما أبقيت لأهلك كذلك فانوك أمبدارين نتكا باقي بيبي كون إچن هي එහෙනම් قلت مثله تمنا هم ميورا فاسا دي بهتنا أمبدارين سيم مدوك دبا كولا با گننوي අනෙබ්බ අමිදරන්න කරදු කරුමට්ටක බෙහෙත්තෙවි එම්බි මාම බර හියෝ අලොන්නන එවරු නොවන විසමානුක මුදවගේ බොට බෙන් අමිදරන්න කරදු කොෆාවස් සුදගා කුරන මින්බරන් අලොන්නන විසමානුක නුවගේ මියොලන උමර් ගන් විදාලෝනේ හැම මියා එෆද මින්බරක තිමන් මුදා බෙහෙත්තෙවි අමිදරන්න කරදු කරුමට්ටක قال واتى ابو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده දැන් ඉරකොල අබූ බකර් රදියල්ලාහු අන්හු වඩාගෙන එකලේගේ ෆානුගේ අප්පුලුගා හුරියා හුරි මුදලෙන් එකුගා ඉප්පලාගෙන فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ابقيت لاهلك අනේගේ ෆානුගේ අඹිදරින්න තක බෙහෙට්ටි කිහවරෙන් හේවි
ehdu qala abqaitu lahum Allah wa rasulahu Abu Bakr gan vidal timanna emihun nattaka bahatta fe me Allah ekalange rasulullah sallallahu alaihi wasallam wage ki Allah timammen mikura tawakkul kuruma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihu ga abuma mi huriya kame niyamatekam ga fudeye mi mudataka nubatta bes ei arabi bahog wara fura me ibaratakum vidalone abqaita lahum Allah wa rasulahu emihun nattaka timanga gan dukura fa me Allah ekalange rasulullah قلت لا أسبقك إلى شيء أبدا عمر gefan mi ummatuge devaniyen emme ma sahabi vidalwani duha ko skade gefan pure kamega kuriyara timanna kanu devene ayavure naatege me hokanta tawgas ni beme kadunge sifafula nota ailage matweri kama nota namabballage rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtiyar kuraba be kadunne nummigi ni be kadun mativerege midani mikamattaka aqeedaage wargadaka mattaka Allah taala wangi itubarattaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam e jana mala ekuga qurban kurma first he wada nugannawa tiya Abu Hurairah radhiyallahu anhu garun riwayat mane qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurebi man asbaha minkum al-yawma sa'iman rasulullah sallallahu alaihi wasallam asabe kadunge teragati hunnevi wagutegga asabe kadunna heyokantattaka hivvardevu mattaka edduega mi sual korane tibe kadunga tere miyadu roden hunnevi kombe kalegi sunna rode qala Abu Bakr radhiyallahu anhu ana Abu Bakr ganu idalu timanka dege fa qala faman tabi'a minkum al-yawma janazatan miyadu janazaage ga baari tibe kadunga tere kombe kalegi Abu Bakr radhiyallahu anhu idaloni ana ya rasulullah ya Allah rasul timanka de ban baari miyadu janazaage bes enu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka sual kurabani faman at'ama minkum al-yawma miskinan miyadu miskinaka tebe kadunga teren kandevi kombe kalen heye qala Abu Bakr radhiyallahu anhu ana Abu Bakr radhiyallahu anhu idale ya Allah rasul timanka de ban miyadu miskinaka kandevi anaka sual kurabani faman aada minkum al-yawma maridan miyadu balimiyaka ziyara kuri tibe kadunga teren kombe kalen heye qala Abu Bakr radhiyallahu anhu ana Abu Bakr radhiyallahu anhu idale timanka de ban miyadu miskinaka ziyara ni balimiyaka ve ziyara kuri qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ke rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabi majtama'na min imri'in illa dakhala al-jannah mikankam niyega kibaga jama vejjanama emiyaku suwarga manna hudde alonama alon men emmenna mukhatab ko alonu ge nafsu simana mukhatab ko sual kollam benu mani alon menna ni huriya heko men edduhega hayatuge kolum gestuwa kurabun bay sunne rodeka hure janazaka baveribe miskinaka kandi balimiyaka ziyarak mi huriya heko anen ma bodati kharatake milyanu kharadu ko gennuni babaru kankame gune timanna menna nuwane buna kala jagennu farega alona bodada bodu miskiten alam eta bavar kharade de hemti milyanara kanwata mahajana kanone nuwaru kamake angalu waakenge miskiten alang alon menna nuladan dimuga Allah taala attaka miskite alafina suwarugen Allah taala ene gandware jebwana kam hadis to galu ekan alona nukuram fasiyan nodan ekam madamaga miga huri kandataki emme aadaga nikamati niyas kurevaru kanka ekankamuga Abu Bakr radhiyallahu anhu kuriyara wadagen pawakanka asabe kadunge tere e huriha be kadun fastesawala Abu Bakr wan dalan timanka defan tikankam kurevi alon men ekankam namuna nagam vikankam ne alon menge bayen online news takum ta abaden fennani eveni filmustaraku niveni kamek kofi miveni filmustaraku bari vejje eveni filmustaraku mihem vejje miveni kulun tariyaku duniyaga etal lande jafa miharu miveni team mi alon menge zuwanonna me dalon men dakkamunda misalu komme mayaka komme bafaka skambodu enage darifulu zuwan darifulu timanna buna bahen miharu kunahe mihar ena olani miveni munkaratagge terege
timanna kiige qur'an kiige kodden alon men e zuwanunna kiyaden vi ma ashab bekadunge sirat ebe bekadun mi ummatu ga kuriyara de ki vegen konkame koggenka alon men misalun dakkam vi ashab bekadun ulu viben alon men ge zuwanun ei mi ummatan alon men nan hamajehome liben oi magaki al imam al barbahari vidalwani ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص سعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح وكلهم يصلح للخلافة أدي بيكالونا فوقا دين هو وجمع بيكالونا كي علي جفانا طلحة جفانا الزبير جفانا سعد بن أبي وقاص سعيد بن زيد عبد الرحمن بن عوف أبو عبيدة عامر بن الجراح نبي كلونه نيجترين كم نبي كلوكس إسلامي خلافة بريكما كفوها ما بيجم به ني إمام البربهاري دارن نيجترين كم نبي فلوكس يصلح للخلافة إسلامي أمته خليفة كم بعوما صالح هنانغول بيكلك إكشين بيكلك كيمتو نو إكشان بيكلك فامي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالهم عبد الرحمن بن عوف رواك ربني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة أبو بكر كفان وني سورجيج عمر في الجنة عمر رضي الله عنه وني سورجيج وعلي في الجنة وعثمان في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة سورة دانكموge ufaverikamuge khabar duniye gati baniko en hadis fulega en maqame ga diha bekalaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam de e diha bekalunna ki mi be bekal emme maibe shakkanne asabe kalunge tereng emme arati be bekalun rasulullah sallallahu alaihi wasallam miwani bayan kurabbafa adi mi diha bekalunge iturum bes bay bekalunna suwarge badevene kamuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabbafa ekadege fana duega masjidun nabawiga hunnafa hadis kurani mi ummatuge mi istagunge tereng haddiya has mihun evs hisab bellevume azabu devume nati suwaruge vannanati endo asabe kadun tereng bekadaku ukasha bun mihjane kyun bekadaku ammatanaga vidalane allah ge rasul ebe kalunge tere timanna ves ummange di dua ko devash endo hadis kurani anta minhum kadege fana mani mihunge terene en malon mane hadis ulen ngende ukasha radiyallahu anhu ki bas swargavanta vereka ati bayin enu hangurama taw ga bas asabe kalunge tere bekadaku ekadege faanuge lofulu kota fa mech vettigen zakham wegen wadan nabi hinduga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani kek kurabare eru swarga devani vidalani timannage loda shifail allah taala ge قدرت تركم دبات خليفان المعجزات أديت من سوار کے دیو میں ادم دیو سے ادم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خليفان کے لو فلو کا 20 لیو لو فلو اپل 20 لیو لو فلو پوری کو ترانگلو گن دیا ادے خليفان ادی وڈا گنے وہ تو سوار کے دیو میں دعا کر میں علمریں بہوری می دیہ بے کدوں کے تور میں etang asa بے کدوں نے دنیا کا تبنے کو سوار کے بڑا گنوا ویدے بڑا گنوا کم کے خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبافا بے کدوں کے پاکتا روا کو ربا ایکم کو می حدیث ولا کی ایک حدیث کا دیہ بے کدوں کے نام گنے فا حدیث ولا معلوم میں نہ برا عام نن تکمی سوار کے بڑا نہ دیہ بے کلے کے بعد then al-imam al-barbahari vidalwani ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار أصحاب يكادون كتيرن دم مي نانغانون بيكادون فوقا دم ما فيكم مني إغارونك مهاجرون أنصارون كزمانك رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كما كم فنون زمانك بيكادون إباي مهاجرون أنصار بيكادون دم ما فيكم مني وهم من صلى القبلتين एबेकलुन्न की देक़िबुलय नमाज कुरे भी बेकलुन्ने इस्लाम दिन के कुरी कोलगा मक्का के दौरगा निसकुन नमाज कों उलुनी
masjidul aqsa ya kul matlab da e fawga madina ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam unnani kon hijran devana har qibla badal kurabi masjidul haram emima asabe kadunga tereng iswediya emme kurik kologa islam wadane be kadum masjidul aqsa ya bes namaz kurabi e fawga masjidul haram bes kul matlab namaz kurabi emme de qibla ga hulu verinnaki emme mativire wegam ba be kadum summa afdalun nas ba'da haula man sahiba rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawman aw shahran aw sanatan aw aqalla min dhalika aw akthar den e fawga emme ma wegam ba be kadum naki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekuga edduas nuata em masduas nuata en aharu duas nuata evre gina nuata evre madun namas ekalege fana ekuga ulu be kadum mitaga al imam al barbahari rahimahullah bayan ko de bani ashab be kadunne min andefa be kadunge taarif ay imam ade ekalege fana baddal wadagen fa ko me be ekalege ashab ekale ay em masduha vias en aharu duha vias ed duha vias adi evre madhil kolaka vias imam ve adi imam kammati ga hure rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya baddal kurabba adi imam egotuga hure dune du kore bi komme bekalaki ei ashab bekalunge tereng himene gemba bekale ashab bekalunge makkama mativerikama begotu allah taala wahi kurabani was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhum as-sabiquna al-awwalun isve kuriyara dia muhajirunna ansarunna adi bekalunna hiyogotuga tawabi bekalunna ki radiyallahu anhum allah taala bekalunna ruhiwadigemba bekalunna waradu anhu adi bekalun allah taala bekalunga idayakamga ruhigemba bekalunna hendima asa bekalunge makan quran ga mewani waki nangane ifa niwaka migutatta quranu kuran dijeni alonu kurin ishare kure fadan khasakon abu bakr umar uthman vibebe kadun navure berikamuga iswegen mani ali gefanukam dawa ko adi ali gefanakam mi ummatuga risalatu nabikam stepun ali gefanakam dawa ko adi ali gefanaki ilahukam veshinge ba mi dawa ko hadamundiya emme fahuga mihar ummatuga mihikam unda hanguram ta uterega ve salon aduhen sida mi ihakaddu ge wakata utereng ईरानुगे शियोइंगे मीहको सुन्नियका लाइफ प्रोग्राम एग्गा वाहक दकमु अबू बकर आदि उमर रदियल्लाहु अन्हु मिबेबे कलुन्ना यहूदीन नवरे नुबे मीहुन्ने किया इचीत गोंदावा यहूदिये को गातुल कुरमा मोरे मिबेबे कलुन मरालुन मते बेबे कलुन्ना हडिहुतु रेची कियुन एमिहुन्ना मा हियोवेगे मा कमुगा एम मुने वाहक दकमु मी मियदा हमें अग्रे सुरी फितुना तम्मतु आदि मी के तुरुन आलोन मंगे तेरेगा मी कहा कंता तो तरे फाक पर महेंगा ashab be kalunge waka alon mentere baymun qabul kurumuga ashab be kalunneke enum be kalunneke tafatennete eiden hama insanu unna nun heyye imam menna hadis ulutak komen qabul kurakan nuje nota yafoga hadis ulutak rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke basulutaga harmenna me geneste be kalunna begoto badu bas buna zuwanu alon mentere ke smiyode batini eyyama eru goluna adage insanun kama visne enduga ebebe kalunaki insanu nangalo ade alon mennaki insanu ebebe kalunga macha quran baba levna alon men hama e quran mi imam bani ekam tafata ki ebebe kalunga iman kama alon men iman kama uda bima tafat ebebe kalunga maakama harmenge maakama alamsmu kiya allah taala wani ebe kalunna quran ga madaha wahi kurapa henima niya kas munammi निवेने हदीसक गे शरहगा दें असाबे कदम गेन्न बसुलता बलाकन मुझे ए मोनेवे ने जागे मिया तो कुने म्यूजिक हाराम कम के मचा कीरत कुरान दलील गेन्न अल्लाह ताला कीरत कुरान को वही कुरान व मिनन नास मन यश्तरी लहवल हदीस मिसकुं के तेरे लहवल हदीस गने विक्का बे कुलुने मिसकुं मगफरत मट्टका इब्न मसूद रदियल्लाहु अन्हु दालन अल्लाह गंदी हुआ को फे मी गुनने ei elahwal hadisa ki ei musica lave ei music allah gandi wa ko evarum salona muname quran ge wankende tenno asabe kadona nursuna chi mi zamanu gan dua ko amdu namaz nuko dina farwa ko ko timanna ki muslima ke guna mi hago nuko me hem gune manden alon men ebebe kadunge wa alon men aqida ga bimmalu negen je minbar ki ko bakan alon men denagannan je ehme mami asu aqida ge wa ka to teren himene wa
mi muslimun ge aqida ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawga mi ummatu ga emme maabegen wa bekaduna ki Abu Bakr radiyallahu anhu Umar radiyallahu anhu Uthman radiyallahu anhu Ali radiyallahu anhu adi fawga surga wadanna kam ge khabar devwa fa bekaduna muhajiruna ansaruna ebe bekaduna fawga aamuko huriya asa bekadun den fawga sadafu swadun ge tereng asa bekaduna baddal wadagane tabiina taba tabiina ibe bekadun inshallah mifatun ehen darusakagen dengana haftaga bas badda qalum ngamuduga watwela subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh